paling simpati tekening paket sukses. Mula tiang kagum kena bapak karena demen merakyat. Samian pasti uning sire paket puniki Made Sukerana kisit. Figur pemimpin gumi sing taen ngobrol janji sampun saja terbukti. Bapak Made Sukerana kisit, santun lan berbudaya, pemimpin tegas lan berwibawa, demen belusukan kemana-mana, rungukin rakyat kecil, gastun daerah terpencil. Bapak pasti kel adil, sampunang ragu-ragu, ayo kita bersatu, Mangde Karangasem maju. Ngiring pilih Bapak Made Sukerana kisit, tidak dani sami tiang lunas dukungane. Ngiring dukung Bapak Made Sukerana kisit, nasib Karangasem tidak dani nenek tua. Ngiring pilih Bapak Made Sukerana kisit, tidak dani sami sampunang buen seng saya. Ngiring dukung Bapak Made Sukerana kisit, Mangde Karangasem landu kertera harja mahotama. Made Sukerana kisit, santun lan berbudaya, pemimpin tegas lan berwibawa, demen belusukan kemana-mana, rungukin rakyat kecil, gastun daerah terpencil. Bapak pasti kel adil, sampunang ragu-ragu, ayo kita bersatu, Mangde Karangasem maju. Ngiring pilih Bapak Made Sukerana kisit, tidak dani sami tiang lunas dukungane. Ngiring dukung Bapak Made Sukerana kisit, nasib Karangasem tidak dani nenek tua. Ngiring pilih Bapak Made Sukerana kisit, tidak dani sami sampunang buen seng saya. Ngiring dukung Bapak Made Sukerana kisit, Mangde Karangasem landu kertera harja mahotama. Ngiring pilih Bapak Made Sukerana kisit, ide dani sami tiang lunas dukungane. Ngiring dukung Bapak Made Sukerana kisit, nasib Karangasem ide dani nenek tua. Ngiring pilih Bapak Made Sukerana kisit,